5 ljudi je poginulo, a 9 ranjeno u 48 napada ruskih trupa u više od 20 regiona i naselja na istoku Ukrajine. Iz ukrajinskog generalštaba dolaze informacije da više nema dobrovoljaca, dok ministar odbrane kaže da je mnogo više onih koji žele da služe svojoj zemlji. Rusija i dalje primenjuje kontrasankcije, te je u zemlju zabranjen ulazak kamiona iz Europske unije, Velike Britanije, Norveške i Ukrajine. Predsjednik Ukrajine u božićnoj čestitci podiže moral vojsci i narodu, navodeći da će neprijatelj biti pobeđen. Danas su svi Ukrajinci zajedno. Svi zajedno dočekujemo Božić. Istog datuma, kao jedna velika porodica, kao jedan narod, kao jedna ujedinjena zemlja. I danas će naša zajednička molitva biti jača nego ikad. Naša će molitva ujediniti milione glasova, bez obzira na deo sveta, jezik ili veroispovest. Molimo se za ljude, mir, pravdu i život. U teškim vremenima branimo svoju zemlju i svoje duše, krčeći put ka slobodi i sveobuhvatnoj nezavisnosti. Neprijatelj će snagom vere, istine, pravde, zakona i snagom naše Ukrajine biti poražen. Aleksej Navalni je pronađen, objavila je potparolka tog ruskog opozicionog političara Kira Ramuš. Kako je saopštila na društvenoj mreži X, Navalni, koji služi kaznu od 30 godina zatvora, nalazi se u naselju Karp na severu Urala. Podsjećamo, pre 2 nedelje saradnici Navalnog su saopštili da su zabrinuti jer ga dugo nisu videli niti čuli, a u zatvoru u okrugu Vladimir, gde je služio kaznu, više nije bio na spisku zatvorenika. Алексей Анатольевич, родившийся 4 июня 1907. Pronašli smo Alekseja Navalnog. Trenutno se nalazi u kaznenoj koloniji IK3 u naselju Karp na severu Urala, u autonomnoj oblasti Jamal-Nenec. Posjetio ga je njegov advokat. Aleksej se dobro osjeća. Rimokatolička crkva i svi hrišćani koji vreme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, najradosniji praznik kojim se obeležava rođenje Isusa Hrista. Prvi put ove godine Božić je obeležen i na ratištima u Ukrajini i Izraelu, odnosno u pojasu Gaze. Ukrajinski pravoslavni hrišćani su prvi put ove godine proslavili Božić 25. decembra, iako se u Ukrajini tradicionalno do sada koristio julijanski kalendar koji koristi Rusija, a prema kojem se Božić slavi 7. januara. Ukrajina danas, u daljem udaljavanju od Rusije, ipak obeležava Božić prema zapadnom ili gregorijanskom kalendaru, koji koristi u svakodnevnom životu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski promenio je zakon u julu, rekavši da je Ukrajincima omogućio da napuste rusko nasleđe proslavljanja Božića u januaru. Svi zajedno slavimo Božić. Na isti datum, kao jedna velika porodica, kao jedan narod, kao jedna ujedinjena zemlja. I danas će naša zajednička molitva biti jača nego ikad. Narodna molitva. Danas će ujediniti milione glasova, više nego ikada ranije. I danas će odjeknuti bez vremenske razlike od 2 nedelje. A ovo je jedinstvena molitva. Za ljude, za mir, za pravdu, molitva za život. A danas će se čuti u različitim delovima sveta, dolazeći iz srca različitih ljudi na različitim jezicima. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas izrazio je nadu da će ovaj Božić označiti prekid rata Izraela protiv palestinskog naroda u pojasu Gaze, kao i širom okupiranih palestinskih teritorija, i poželeo prosperitet i stabilnost palestinskom narodu i svim nacijama. Abbas je potvrdio da je palestinski narod odlučan da nastavi borbu za ostvarivanje svojih legitimnih prava, od kojih je najvažnije pravo na nezavisnu i potpuno suverenu državu. On je odao počast poginulim Palestincima, poželeo brz oporavak ranjenima, slobodu zarobljenicima i pomolio se za očuvanje palestinskog naroda u pojasu Gaze i na okupiranoj zapadnoj obali. Međutim, uprkos Božiću, Izrael od ranog jutra nastavio sa svojim vojnim akcijama i bombardovanjem pojasa Gaze. I Papa Franja rekao je u besedi tokom božićne mise u Bazilici Svetog Petra da su srca svih vernika u Vitlejemu, gde je, kako je naveo, Isus još jednom odbačen uzaludnom logikom rata i sukobom oružja koji ga i danas sprečava da nađe mesto u svetu. Papa se pomolio da ljubav promeni istoriju i da sila Hristove ljubavi pobedi sile sveta. Bog ne eliminiše nepravdu odozgo pokazivanjem moći, već pokazivanjem ljubavi, spuštanjem u uske okvire ljudskih života. Večera su naša srca u Vitlejemu, gde je princ mira još jednom odbačen uzaludnom logikom rata, sukobom oružja, koji ga i danas sprečava da nađe mesto u svetu. On je pozvao vernike da zadrže oči uprte u živog i istinitog Boga. Dejan Vasiljević, televizija Pink.